Ngibingelele kuphina kuphila kufinyela khona le channel lethu eyonqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba laphana einkundleni zokuxhumana ithinta ijakhethi yodumo laphana wenganza wethu. Usiphelele Duma ongumsunguli wejakhethi yodumo ekade igqokwe laphana kuyigcwalisa emcimbini kaKhuzani uvezele bephephandaba ukuthi le jakhethi kade igqokwe yilabantu abahamba nokhehlelezi onke lawo majakhethi bekade kungamafeki yena wadayisela uDr Khehlelezi ijakhethi ngo2.5 kodwa wamkhokhela u3000 laphana wenganza wethu bese mecela ke laphana uDr Khehlelezi ukuthi akamenzela abe maningi washo ukuthi yena ngenxa yokuba matasa ngeke akwazi ukwenza amajakhethi ngokuphuthuma wayesecela kuDr Khehlelezi ukwenza kwenye indawo wayesesho ukuthi uyacetha aqinisekisa ukuthi akenze kube yona ngoba umsebenzi omunye ayiphilisa ngawo la wenganza wethu bese echaza ukuthi yena uyiphilisa ngokushayela imoto ezikhokhela ngokwibanga laphana wenganza wethu. Kusho Usiphelele Duma ekhuluma naphephandaba laphana wenganza wethu. Usiphelele Duma uveze nokuthi unayo iproof evela kwamasipala ukuthi umsebenzi wokwenza lamajakhethi ungowakhe laphana wenganza wethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngoba ubeka ngokusobala ukuthi ijakhethi yokuyiyona eyu-original ile ekade igqokwe uDr Khehlelezi. Ake sidibane comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba.